Child Home Academy Ghilania Long Tali Lalon Pen Than Bang Arni Katalondun Bokajan along ASTC KSL Pen KNCA Tumben Perang Kia Mai Kepa Kardom News Time along Penili Vilabon Kropi Non Biotang Ton Pen Arjukta Lumajong constituency ke parlo Langmilia Hawar Arat Chiti Pli Arni Rong Berong Thak Arong Arat Chingrumsi Kachilenga Towar Salam Posin Litoma Perangke Card News along Biotang Pali Lumbajong constituency ke parlo Langmili Pundik Inghi Dola Sing Ingti Lepen Rong Berong Thak Arong Arat Chepeng si Metang Arong Atawar Selampon Rong Amekar Anilinghi Kaningje Atenki Langmili Atawar ke Salam Jiapan Karbenglo Autonomous Council Apan Towar ke Hang Abatai do ulo bonta council pen towar kasalam ji angring angthek longle ajok pini arni rongarat towar kasalam aphadeng deng nang ko pusi alang lining je Dito sarkar afong towar ka cholang afong lugo chupi nang deng de ong si rongarat tum ka chakon e non barla for beteng diria pon litum towar ka be towar ke henno Towaring han saide langdong saide kiso gache ponja towaran ta ve nili tu 108 garita nili tu mafong lo ke hang bon sita me alang alat langmili pulotang te latung bang ai he aposi MSC election of hang sita me candidate ke haya phan nili tum rong pen da pen dak langmili ria ko PPR development sing naima ko nitum ka do ka be a proposal pidun lablo lapen MLA election of Frank sitame rong pen ko PPR development sinang tum hangon di ma kusi nili tum hanang nang pulo la si nili tum ke nang chot ke towar lapen karen la son thom si proposal pidun lo bon sitame pinyar nyanta nili tum chohong bom pen thangnat nili tum afan lahai development ang ke claim tiang thek nili tum thangda ni tum langmili area kaddo ka we rong trainer ke barat do polling station isi do LP school hum thom do la so arat nili tum pini kang tinga jo ke donang la sinil tum pini ka chichak on AC mithang rida kam mithang hema kam chi o bup si nili tum tawar ke tak chipidug lo mithang ke leng dia fat na jok pinang ana bemar non barla hod diarrhea bemar na pen ke dysentery malaria kiso phopik na pen kichita dolo kichita penaan dolo lahaya ke no pena jok nilitum rong sorak kisung ke phona lasi kiwang gilangar ni nilitum afan lason akirap sarkar pen thangna akirap akang honakang jinso be plonte Kewang gilang MSC election hut sita me nilitum sita me kedam tang son chipidun thek thedat po busi nilitum lang miliarat pen cerai MSC election hai det pen nitum local MSC sita me non puta lang miliria ke wang belang la pen MLA sita me lang miliria ke wang belang la pen Kamalo dak nang litum local MSC ke sar roton teron la si roton sar MSC phanda nilichuning ridam lo nilitum lang miliria towar ke helat sung ong sar lang si lasinon barla sek sen gebel sabak ke war phu ya phan ka cheleng me dia phanang li nang li bebosta dun tha bus nilichuning ridam lo bon sitame alang li nang tha ka bang ke lahai sin ke non abe non ke claim on e ta sinang li application tok no PWD pagran dia phat nilihin bana recommend ang pidun po busalang linang kitsak do kasi lahay non si application ki pilang recommend alang pi elasi office ang deng lang e paduhi nei plon ta lake non pen pita muni ang ke munit tu makisung ka ni bang sikisung la so posi pinya niya nilitum rata tung ki pidug lang ke mithang kurpak pen ka me claim lang ke akisung man si pejog ya phat busini di media phanda chuning ri West Karbi Anglong Holy Child Home Academy Ghilania Longta Chitini 5 po Arni Charlie Au Sumaratum Lothan Bangatum Arni Mate Teachers Day Aluralon Pen Catalondona Biota Perangke Pen Biota Nangpali Holy Child Home Academy Ghilania Long Teachers Day Aluralon Pen Lu Charlie Au Sumaratum Catalondun
Than bang atuma phan lokechari aus maratum man pek kachipi pon pado. Holy Child Academy Headmistress Nisami Florida Teron Pipen Perang Kyang Nokaning J Potki Karbiang Long Along Non Puta Lokechari Anatu Papidun Bomlang. Lasi than bang atum ame thanga sai kosol sika cheklem dam pamenang jima lahaya putar kaning J Pot pado. Lokechari adim ke mesen la pen than bang atum ke than ke mesen ajong labang so school a hemalong pina on lochari aus mara phaido. I'm really very thankful to all my teachers. So first of all, I wish them a very happy teachers day. So we surround the teachers a lot because they are very working hard. They help me in every field. Right from my small time, I think they are from class 1. So they opened my eyes till today. So today I'm class 10. I'm very happy because when I first came here, I was very poor in studies. So this time I'm really down in studies, but as my teachers, they are very, they help me, they are very patient with me. So they help me, so and today, first of all, I wish everyone a happy Teachers Day. As today is the day of, actually the birthday of Dr. Radhakrishnan, and he wanted to celebrate this as Teachers Day. So we are all, the Indians, are celebrating this day as Teachers Day in India. And like all the schools, we are also celebrating this Teachers Day. And I'm very proud to learn in this school. I have learned many things in this school. If I went other schools, then I wouldn't get so nice teachers and all. But it's very good privilege that I got admission in this school. Ada parents satu mati api yang mau tu arul hati nang sort tu dah. Ati mak tu cari ya di hang tu sudah me family long mati hem long lah tu kesiksa. Ajo ini event sudah me kecari untuk dia tu dah. Lalu yang semet ke api yang mau tu dah jalan tu nanti ahok pet alang tu masuk madu. Kecari ya ke ahok pet si kecari tu nama school hem long dia tu malu tu dia kata jalan tu nanti. So social awareness sebab tu ni event semet ke lo yang si kecil lo nanti ni ekonomi kita pembangun teknologi social kita pembangun teknologi masih kerja ame aku change le na lo ahin hano masih lo yin tahe so ampe ke or ino nanti kacari tum sedame ni penny report tum dan ben boy ni penny ni kana ke toy tum muchamat hape alang tum kacari pami nanti la ben api tum sedame appointing ben osomar nanti na ya sonan te papador do nanti la ben aku nang tanglo lo nanti ke hanti mo tum ben kai ke sedame na pinchetan cimu nanti manila tum interact do nanti kan so somar harassment and development sedame na tum cini komuniti Karbiang long upon, but the future of the Karbiang entirely depends on the small children. So it's the responsibility of each and every parent that they come up and support their children financially, spiritually and morally and everything. And they should have a close contact with the many authority as well as with the teachers. Ami ako sa kailang kinangja so at sa pag-ujon ko. Sa dami lang kung tama kinuji, o sa lifestyle man lang na yung kopya level lang sila kung life lang kinuji, laki entirely laki student na marinig sa doon, lasi kachari abang ko bang pitong sinabi, ani kung sila epen, kaya sila descent na bori pan sila kung jari ng jit, na malamang sa may responsible teaching niya ijen, itu mater, itu society, future, kaya kung marinig sila. Laki mong si mesen, pulo tayo ma society, pinsan ko itong just make, itong jahat na itong karbi. At mong si, ako sumart mo si jari, itong pami, pulo natin itong karbi, itong sa nami, pabrang mo uji, laswang kay bangin, bitek lang. Ketan abang pulo te ame khang pakai tu chen pami nanti ketan atu mong si tan pami mi un pulo tang te lo ketan lok abang ketan te net sikimi ate ma society long ke belek a profession do ji doctor ko engineers ko na jat a profession ko seta me nangki klang ame kangku ke teachers atu bina mate lo tan bang tu ma teachers are the eye opener to every profession ketan atu mong se be te pinia ni doctor se be de engineers ta be de lasi lo ketan ke kachele matam kali lasi teachers pulo tangte they should feel privileged that they are being called to this noble profession lasi laso a professional long a hopet claim ji ko a person should have a quality like dynamic quality along long compassion do nai diligence do nai patience do nai tolerance lahi a gusto alang long do nai ji la peni a hoklo ni pini dam de lo blote osuma tong pa ani nukson ji la so aning bang do nai ji inut ke dam de joini penda bang haro osuma dong se alang kuti do blote laki alang se responsible atema itima society no education ai hen an ke papi ke paprang lagi entirely osama kan blame no teachers in this they had a very vital role to play in it when teachers blote itu medicate hancha de chok se la to example pen si konanji
lang tu don aju kalau ke tu dengan cirko GP sanksi sini ni lang tu drink ko tu sini ko nanti lang tu kemang tu aju ko ni lang tu pensi as a friend as a lang tu they need a mentor not a guru not a world long ke osmar ke teacher but strictly la sambang ni lang tu is a friend sanksi ciri as mentor tu ciri lang tu medo close associate lo bolote la ya samar ke a chance to anutin ang sumata anam ipi apun a chat do anutin lo lesson a potential la so potential ke out ji kan ke pagwan ke ji kan ki kan ta ando si ka to lompet ane kabuji yang lompet si to ben ma tu apa brang Hanjang Langso Drongo Express asa Hemalong Chitini Phai Pli Arni Ada Por Phai Kresia Porpen Autonomous State Demand Committee Karbi Students Association Lapen Karbi Nimso Chingthora Song Atumpen Tongsikot Pherang Kya Mai Kangni Karbi Anglong Lapen Jima Hasau Inglong Hinialong Ria Raratum Kehang Bom Hemprek Upon Tripartite Dog Government Atum Nang Chingwai Nang Jipo Kimang Pen Kontain Korapli An Kangkir Ke Phalong Assam Yuwa Manch Tumpet Inu Jitu Deka Pabang Guwahati High Court along PIL Labhoi Kipida Dapu Taxi La Somai Ingninang Koklobusi ASTC Bogochan District Committee Amai Pujivan Bepening J Jitu Deka Karbe Khai Phankilang Selet Puke Dakmasi Thek Daklo Lasi Labhoi Kipia Pot Ka Phere Jikalisi Ningsi Aronglo Ate Hemprek Alam Pen Court along Anta Lam Ki Dosi Alam Ansusi Ingdang Thulopusi KSC Sisia Kong Chunbang Jameson Timung Pentaning J Karbiang Long Pendima Hasaw along Rialong Kangkir Ke Phason Thak Thaksi Break Jama Khai Song Tumta Mithang Kinang Jia Son Chehang Bomlo Lapen Kangkir Ta Me Phalo Sita Me Hala Tuma Phanke PIL Labhoi Pihai He Sita Karbi Pendima Sa Tuma Phanke Lason Claim Hai Lasi Chini Pamelo Karbia Tuma Phanke Keber Thepji Sikabor Ipuke Lapen Mithang 6 Schedule Mate Article 244A Arona Teng Pensi Kache Hang Pusi ASTC Youth Front Rajesh Dongbi Lapen Bida Singh Tiso Tum Pentaning J ala sa jono ko sila tum ke bondo la tum ke bondo piga lang pidon la pidon de la sa ko non kar la pi SC KSC la pen KNC la bon pilo si pangal lang pidon la se la pi ko pilo ke lang nam ni la bangke isi la bang lang nam de ko pilo bahak la bang so ko puri ko pilo lage isi discriminate jong sa lang pulo la bang so kar ki bona joini pen ko ni tum revenue loss ko pine itum business hina chim thuruni da lo ko pilo da ke loss da Assam government ba Indian government loss on fire tum kar benglong mithang revenue ka doben sulibo asida industry se dong da non da bela kopine factory se thedung bela nasi labang ki kopilo kar bia khe hon labang so mane ni tum kopilo labang so nangkilang dunun labang so hem pek nangkilang on nang kam khidun chi alangge labang so bidun SC KSC la BNC labang so nang kam khidun ajo ni sinon lason ang so bondun asi alang phan bang ki ni tum pilo pini pendak kudali alang ipha asi lason ang claim dun bangke ekologi jang jahi gal bethe ma ekologi jahi la pen ke alang li labang so kes ki pipoto chibedro nai kalite labang ke ni tum se pang thek det po labang so tum ka peng long ra ta khe thama ho tur sing ke tin thep po Thank you, Rapli. Kangkir ke Phalong. Assam Yuva Manch Ain Pen against Mate Alang Litum PIL ki Pia Puthak. Jadi tum aphan ini tum ningduk lo sedame ningduk naik pun sedame lawan le temat hadam cepat sumber ada hormu kali athema ini tum ke article 244A lagi constitutional rights sih kecehang itu Assam Sarkar lo itu bikha kecurek dam kali itu memang rights sih kecehang laso lo kalau long alang litum itu man PIL mana pidun bang alang litum kece kathir mana alang litum ani ke ho ke doko ka join si ini tum han laso PIL mana kipi athema alang litum PIL kipinang ne det ji polos da alang litum PIL na pidel labangke eson ben lemma thadam lo pulodan de litum ini siga rong nai athema PIL na pidel lo non litum karbiang bangke litum ning si do ko lo litum mong kachi hon bang thethong ong lo lasi alang li Assam Yuva Manch atum pen PIL ki bangke litum SDC hin pen bangke akimiang theklo pusin litum thekam thulon ASDC fan pusini tumbaga na kamat hapolo ASDC fan kaphere KNC kape karbiang longarat uthot amme ke plan lo la uthot chesong lo la pe chesong po la pe latum apranda MOU ne pachun ASDC furki molong do department amoka ke bat la furki molam do la pe non la to hemprek ke hang hill state ke hang labang so chunpo pusila so Assam state Sarkar mate labang so jitu deka tum sisteme isige latum age political agent pusini lige pudam je lang litum pha la se ASDC fan ke aper ke na phere pamelo pusini hin pen ban ke jongdam ji lapen
pini itu lagi kacesong kanton bul kalila ajak ding klui an sojeni itu kacesong ipan itu jisibong lapen khelong ria farman keni itu ke ipran dam jui te dam jui ta iwi ifix ramen itu cipiji khelong ria farman la sini itu ke pini ke kanton pugali kapri pugali la sila so mises ke jitu pukon jitu deka pabasre pachini na lapen la solam theke alang li chini pamelo asi ASDC ke he arbung usi alang li chini lapen ASDC alo ahokpet karbia khe pan kicari kicalom kerai koma bang pusi chini la se alang li tungke ASDC lapen KSC pan ke naga phere mek dolo pusi ni tung pini ke ningarong lo pini bangke le state mata bang khe tunta ASDC komar lo pula bang bagi alang tu chini lo puasi ni tung pan pini biota ke mi pusi mili bang mathalo Asa kebang se cesong bonglang lapen ka cesong ni tum sanse hamprek long leti tum sanse Namalam sopor pan bir taming tampanik sina. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Delaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Claret Beauty Parlor. Folong kechengsi sopin so lapen swar lopan ki pamaradim. Prabjin pen ingpupon kangpu ponji lake pai chikluni pai ingora nerve cap arni. Ladak nang litum long ikji lake facial, hair spa, hair straightening, hair cutting, shaving, hair curly, tattoo, body spa, pedicure, lapen medicare hayu henlo. Claret Beauty Parlor, Difu Main Market Road, Bharati Lodge near Iron Bridge. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of genswear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics,
grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipothar biotalong bangtholo West Karbi Anglong Boichalangso Umru arong Amikar Babu biakirang sora loma de document chitini phai plea arni Boichalangso hiti angkang ingbodet Baithalang soi hiti angkang kang bodet aloma te document samokhalake Wagoner TVS bike RC lapen tangka tasika pharoner cap ingbodundet pusipachuni lasi madu abang phubang phile long sitami kivoi thu Japan kachuning ripon pado lapen alang lihin pen tangka sitami sika surihini an ningkang samben kipi pajir ponji pota pachuni ponthu an parta kilong abang phualing sitami 9531263752 number along kahumri Japan pachuni ponthu ASTC KS11 KNCA tum chitini phai plea arni ada por phai pho por pen kangker ke pha National Highway 39 tower pialong ta gari motor cheleng lipina sansi theklo ASTC KS11 KNCA tum nona dihu Karbi Anglong akangkir khotkuti CCI Sukhanjan Hanyanglangso Balipathar Japrajal Silonijan HDP dilai pen chenglok akaprek adimalong akuladan ta inkiret pusi Card News apherangki pogojan pen biota nang pali Biota bang kilap mas kang tan paniklo tomi thami kurang thu